Father, you are the great God of our lives, O God. You are our Lord and Savior, and we praise you today, O God, because you are our perfect Father. You are a Father who always watches over us, O God. You are a Father who is always good to us. You are a Father who is always faithful to us, God, even at times when we are not, Lord. God, we admit that as we live in this fast world, sometimes we hate and do not like to wait. Many of us, Lord, in this room are maybe facing delays of life right now. Some of us are waiting for healing. Some of us are waiting for breakthroughs. Some of us maybe are waiting for answers. And maybe, God, it is already making us feel frustrated. But today, Lord, we ask you to quiet our minds. We ask you to give us your peace. Open our eyes and hearts to see and realize that your timing is always perfect, Lord. Holy Spirit, take control of today's service, God. Hide me at your presence back and let your voice alone be heard today. Lord, let your word today bring hope, O God. Let it build our faith and let it draw us closer to you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Anay, dalagyan niya napapasa. Amen. Happy Sunday mga kabugtuan. Happy ba kamo? Grabe talaga nangyari yan ng adlaw. Related lang yan akong tap. Oh, grabe. And while nakataw ka kalsada, hala, baganan siya may nagmagin miminiditate ka kulo. Baganan siya may nakamagin reflect. Pero, ungot talaga ito, sometimes, kami nga mga nagpipreach, itamon talaga ito message. It's either nangyayari ito nga simana or nangyayari ito nga mga bulan itong mga naglabay na simana or mangyayari pala mo while coming here. May mga sagot talaga ito. So once again, happy Sunday mga kabugtuhan. Praise God for giving us another Sunday to celebrate His goodness. Before anything else mga bugto, I just wanted you to say na today you have just made the best decision. It's your best decision to come here. Amen ba? So pakisaring daw ni mo sapit bugto, good job. And also to our online viewers, praise God, good job kayo ngayong umaga. So stay with us po in our service today through our YouTube live. Amen. Of course, di rin natin makakalimtan to greet ang tanan ng mga tatay, mga papa, mga daddy, mga ama, mga papsi, yung mga itay, mga spiritual father, di ba? Happy Father's Day to our pastor, our spiritual father. Hi, yung tanan mga gusto na maging tatay, advance Happy Father's Day. So, bugto, lingi ka at imo mga higrani, ang pinakahirani nga tatay nga makikita mo, i-greet hiya ng Happy Father's Day. Bugto, nanay man ito ngayon mo sapit. Bugto, speaking about fathers, didaan April, year 1912, mga bugto. Sige pa. Naribalita, speaking about fathers, didaan bugtohan, month of April, year 1912, may ada usa nga father. His name was Edward. Edward was very hardworking. May ada hiya asawa, usa nga asawa. Kay pero daw la. May ada hiya usa nga asawa, may ada hiya asawa, ngan may ada hiya mga kabataan pa nga mga anak nga ginsusuportahan.
Ngan para matagan niya maupay nga kabubuwasan na niya pamilya, he saved up everything he had. Meaning, grabe niya pagsakripisyo, grabe niya disiplina over time para lang makatirok enough money para makapalit ticket han barko nga iya sasakyan ti pakadto ha Amerika. Kay may ada dito trabaho nga naguhulat ha iya. Hito nga time. One morning, the ship was set to sail. But on that day, everything went wrong for Edward. Damon mga struggles nga na-experience niya ito nga adlaw. Nangangatawa ko kay bagat ako nangyari man ni ako kayo aga. Ba't ako man ni nangyari? Ano una nga nangyari ay bugto, he overslept because an iya alarm nag-failed. Sa ito, ikaduwa naman, hiya ko warek mag-oversleep bugto. Wala ko, underslept. Then, ikaduwa bugto, he tried to pack his bags fast. But his young children lost his travel papers. Ginuyagan na din yung mga anak at mga kapapilan as siya nagkawawara. And ikatulo bugto, when he finally left the house, he missed the train to the ship. So karadamo nangyayari niya kinabuhi. Kaya na bugto ako lahat, hala na ako man in introduction, kahina paglakat ko, bibiniling ko ng flash drive. Wari ko talaga kabibilngin. As ako, isisend ko na line niya, messenger. Gintry ko pag-send na messenger, pagka di, wari man nga yan kasend. So pagkat ko dito kan lapos, traffic, kalalaban traffic. Tapos gutin na pag forward ko, kasi siyempre nagkakarasikas dito. May ada motor nga bumunggo din akon loyo. Sige, kaya mo pa ito. Bahala na, basta magkakato na ako, preaching ko na, bato na magkagagasgasan. Pero daw nangyayari talaga yung nga adlalot. At siya kanina, habang nagdadrive ako, bagan ako man na introduction, before niya morning mag-start, baga, nangyayari man lota ako niya na. Pero, ungod talaga ito, ano, God was just, gin ko lagi, in place lang ni Lord talaga yun nga message haato niya nga adlaw. So, kay Edward mga bugto, pag abot ni Yan Pierre, grabe yan iya hingal. Grabe niya pamamalhas, completely, he was devastated. Kasi nakita niya ito nga giant nga barko, nalarga na. Nalarga na, nakalakat na, ngandiriya upod. Di ba kasasad? Imagine he saved up everything, meaning diri sugad ka barato. Ito nga sarakyan. 1912 pa ini. Di ba? So, at that time, bago maripad to mga aeroplano or diri pa uson aeroplano before barkuhay pala natake dan una no. So, mabayaan ka nga ni. Diri ibig sabihin na boss pwede ka lang mag-rebook, di ba? Diri para siya na mabayaan ka nga ni biskan niyan, pwede mo la. Pero that time diri. So, grabe bukto an iya ka urta iya ka lugaringon. He was so frustrated and mga morning chaos and he was so heartbroken that his dream of providing for his family was delayed. And an iya na feel bugto at that time was he is a failure as a father. Para iya bugto, sayang ang effort, sayang ang pangarap para iya pamilya. A few days later mga bugto, while Edward was at his home, nakareceiveyahan news nga ang ship nga iya unta sasakyan nalunod. And almost everyone in the ship died. Realizing this bugto, Edward's deep frustration shifted to a profound awe and gratitude. Nagpasalamat yan, maupay na lang yan talaga. Nawaran mga papilang mga anak. Anak, good job kayo. Naribalita, wareta, istorya. Hindi mo. Grabe, basa niya, ginangkupandan niya yung mga anak. Anak, grabe. Di ba? Na-turn ito bugto kaya frustration. Bugto, ini nga story, it happened 1912. He was Edward Wilcock and the ship bugto was wari actually. Ang parahadaram. Parahadaram ng barko. It was the Titanic. So, usaya bugto, nakasurvive ang Titanic because kinakatihang barko. But God did not allow him to be in the ship. Bugto sometimes, ang mga plano natin na aton kinabuhi doesn't go exactly what we want. Paras kanina. Marama ko dito talaga to siya na akong mga gusto mangyari. Pero sometimes talaga so ganito't life, di ba?
Nagplano ka, nga in 4 years, kailangan makatapos na ako. Pero nag 5 to 6 years ka tungod kay nabagsak ka, ano sa nga subject. Nagplano ka after graduation, dapat makatrabaho ako dayon. Pero hasta yan na, wari ka lagyap trabaho, kay wari ka pa kahahire. Nagplano ka, mag-asawa ka na a year from now or 2. Pero something hindered it to happen. Nagplano ka, mag-lead ka na cell group, pero wari ka lagyap makatikang hasta yan na. Nganda mo pa nga mga plano bugto aton mga kinabuhi. Anda na, di rin ni Lord ginaalaw na mahinabo. Diba? Kamu bugto, may diba kamo yan ang mga plans, prayers that are not yet happening in your life? Amen. And sometimes mga bugto, we get so stressed when our timelines get messed up. Diba? Na-stress na kita. Ano ba ini? Ika 89 na ako nag-apply trabaho. Lagi pa ako ka-hire. Bagat, Lord, ano ba? Kuha ka ba talaga, Lord? Lord ka ba talaga? Di ba, dali, nagreklamo na kita. But sometimes naiisip natin, ano, baga late naman ako. Baga, napapag-iwanan naman ako. Anak ko mga kasabayan, adi na, stable na era, may balay na era, may mga asawa na, may savings na, stable na. Di ba? Well, you see others' lives are stable, yours is steady. Di ba? But ano, Lord, baga di naman naman banak. Ikaw na lang nag-remove. Di ba? Nakikita mo, di ba, stable, ikaw, you are still on your table. Di ba? Sometimes that's the reality. Kada kalagyan pa yung labi sa pakapi-kapi, tulala naman. Ano ba, nagpapakonstruct na balay ko, bagat tamang higop lang. Tapos ang higop every 3 seconds. Hindi mo na laging orasan. Pero naka-seconds. Kailangan humigop na ako, tro. Diba sometimes, nakakayakan kita, grabe, Lord, kaiiya naman ini nga akong prayer. Di rin lagi gina-answer ni Lord. Maybe you've been praying for healing. Maybe you've been praying for provision, deliverance, and you feel like God was delaying it so much. Di ba, may times talaga nga, so God, maybe kinukurian ka bugto hayo mo, sitwasyon niya na. And all you feel is, grabe ka, kukuri na talaga yun eh. Hindi nga among kakurian ng kinabuhi, pero minala kami, waraging kakaon. Lord, saan ba ini matatapos, Lord? Di ba? Kay ihaman. Bugto, you might feel that way, but remember that the things that made Edward late actually made his life saved. It saved his life. And maybe the same thing is happening in your life right now, Bugto. Maybe itong mga delays na may dakain mo kinabuhi are the same things that are actually saving your life. Actually, diri ngayon ginpapakurian ka ni Lord. But you are on the process. God is on the process of saving your life right now. Amen. Bugto, I know that you have a lot of prayers in your heart right now. Pero what if ang pamaagi ni Lord to answer your prayer is through a delay? Diba? God can give you answer direct immediately. Ano naman kailangan? 100,000? Oh. Diba? Ano yung kailangan niya na? Gusto mo partner? Sige, adi, papakilala ko mo. Pero what if God's way to answer your prayer is through a delay? Amo po ito bugton pag i-restoryahan natin yan ng adlaw with our theme. When God's way is a delay. Delay good man liwat. Pero daw lang kami minutes nga delay. Nasa ka na, nagdadrive ako, Lord, gintotoo mo good talaga lot yan na. Delay good lot talaga ako. Pero daw nangyayari. Pero bugto, niyan ang mga points, marirealize natin kung kay ano. Gusto ko na nga niyak nun yan, ha? Gusto niyak nun ko na? Niyan nala para may nakitakuan. May nakita look forward. So, natin po passage mga bugto is Mark 5, verses 21 to 43. Let's all read. Medyo hilabay niya bugto. Amen. Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake, where a large crowd gathered around him on the shore. Then a leader of the synagogue, whose name was Jairus, arrived. When he saw Jesus, he fell at his feet, pleading fervently with him. My little daughter is dying, he said. Please come and lay your hands on her. Heal her so she can live. Jesus went with him,
and all the people followed, crowding around him. A woman in the crowd had suffered for 12 years with a constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years, she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Immediately the bleeding stopped, and she could feel in her body that she has been healed for her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So, lumingi hiya, nagpakian na hiya, hino to nagsabudan na akong robe. Nasa nga yung mga disciple, look at this crowd pressing around you. How can you ask? Kita ka nadami ni Doro, paano ko magpapakian ako nino? Diba? But, he kept on looking around to see who had done it. Ginkita talaga ni Lord. Then, the frightened woman, humadlok iya, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over. While he was still speaking to her, messengers arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue. Nasa ringera, your daughter kuno is dead. Waray na sense. Kung kaya no, papaupdon mo pa Jesus nga to aton balay. Waray na, patay na. Nasa ringera. Hira, I mean. But Jesus overheard them and said to Jairus, don't be afraid, just have faith. Then Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone go with him except Peter, James, and John. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw much commotion and weeping and wailing. He went inside and asked, well, this commotion and weeping, the child isn't dead. She's only asleep. The crowd laughed at him, but he made them all leave. And he took the girl's father and mother and his 3 disciples into the room where the little girl was lying. Holding her hand, he said to her, Talita koum, which means, little girl, get up. And the girl, who was 12 years old, immediately stood up and walked around. They were overwhelmed and totally amazed. Jesus gave them strict orders not to tell anyone what had happened, and then he told them to give her something to eat. May the Lord bless the reading of His word. To give you a short background, in Mark 4 and 5, amin ang panahon nga, grabe an kan Jesus' journey. It was his intense journey back and forth to the Sea of Galilee. Balik-balik hiya Sea of Galilee. Because this was the time when he was demonstrating his absolute power over nature, over spiritual evil, and sickness. Karadamo hini nga time ang ginihimo ni Jesus nga mga miracles. And our passage, mga bugto, took place just after Jesus was on the gentle side of the lake. And that was the time when Jesus gincast out niya mga legion nga nagpossess. Ito nga demon-possessed nga tao. It was a violent man living in the tombs and sent the demons into the herd of pigs, di ba? And after ito nga event, mga bugto, amo na ni nangyari nga aton passage yan na. So kung mababasa nato Jesus got into the boat again. So makay na luwat ito nga boat, kay balik-balik lagi ya Sea of Galilee, and went back to the other side na naman of the lake. Tapos, karadamo lagyapan crowd, nga nagsisinunod-sunod da iya. You know what, mga bugto? Ini nga aton passage siya na, we will see 2 additional miracles nga nangyari in hopeless cases. One is the miracle over the disease. Ito ang story ni Jairus. An paghilan iya daughter. Ang ikaduwa naman is the miracle over. An disease was an bleeding woman and the miracle over death, diba? So yun nga itong passage na duwa hiya nga istorya. Kaya duwa hiya nga istorya. Pero bugto,
Ang aton layan na focusan is an usala. Di dila kitahan miracle han kan Jairus. Okay? Kan Jairus nga nan iya daughter. So, ini nga aton passage book to is about the appeal of Jairus to Jesus about his dying 12-year-old daughter. Amin aton focusan niya na. Actually, parehasera, may pagkaparehasera. Ang bleeding woman was a woman bleeding for 12 years. Ang daughter naman ni Jairus was 12 years old. Di ba, grabe Bible, ano? May mga, ano yun, may mga pagkapaprehas. Dani pa prehas 7, dani pa prehas 40. Yan na, 12 naman yun, 12. Okay. May 12 disciple. Diba? May mga paprehas good talaga ha Bible. So, basahon natin bugto ano nangyari. Pagtabok ni Lord, ito nga lake, ano, may ada leader of the local synagogue. Ano yung ngaran? Jairus. Ng pag-abot niya, nagplihiya kan Lord. So, marigani kita bugto nga synagogue leader. Sa gadinera. Di ba, blur? Wala dumaran AI. Di ba? So, mga sagaditera bugto. May grabe ra mga pudong. So, a local synagogue leader was an important official. Just to give you context, ano, para mas maintindihan natin yan. They were an important official in a Jewish community. Di tira mga basta-basta lang ang mga tao nga pwede mo lang suro sa baday. Di bugto. They are important official in a Jewish community. Ngan, di tira bugto mga priest. Rather, they are the head managers of the local house of worship. Hiraan mga head and mga local house of worship. Among tawag nga the synagogue. The synagogue leader bugto, nira mga ginihimo ito nira, they are the one who manages the building. Hiraan nagkukuha ng physical appearance and mga building, especially kapag may service. Hiraan nag-arrange ng mga worship service. Hiraan nagme-maintain an order kapag nagsiservice na. And they are highly respected. They are usually deeply religious man. They are high in social status and they are trusted by everyone in the town. So ganito ra. So nga kita bugtong nga synagogue leader, itaas talaga iti nga pagkatao. Itaas iti nga posisyon. So if you are a synagogue leader at that time, it means you have a status. You have a reputation. You have a high social status. And you are trusted by anyone in the community. And another bugto, kapag synagogue leader ka before, it also means that you have a comfortable life. So ganito ang synagogue. Well off talaga. Ano? So yan na, mababasa natin, nasa ring didi, Jairus arrived. Ba? Nasa ring atong passage, umabot hiya. So ibig sabihin bugto, since anatong passage nasa ring arrived, ibig sabihin, nakada nagidaan ang crowd. Nakada nagidaan ni Jesus, naabot pala hiya. I'm not saying a late hiya. Di ba? I'm not saying, kay wariman kita magyakan kung anong oras dapat aadto. Diba? So di dapat matatagan ng sugad. Pero, ang thought bugto nga, ang word naging gamit is arrive. Meaning, at some point, may the sense of being late. Di ba? Kaya kaaabot lang niya. Di ba? Kung ato nagkukuan. So yun pala nga part, parang may naguti nga delay nga nangyari. No? May guti na nga delay kay na-arrive pala yan, naabot pala yan. So, ano kaya ang reason bugto? Ano kaya ang reason? Is it because, hanpagkada niya, pag-abot ni Jairus bugto, ngaran late hiya, nag-una-una dahil niya pag-daop kan Jesus. Di ba usually kita, example, crowd ito, and we know na ito nga crowd, dapat may kailangan dida kan Jesus. Pero kaya ano pag-abot niya, an iya dayon ginhimo, pagkita niya kan Jesus, he fell at his feet pleading fervently with him. Fervently. Dayon. So ano kaya ang reason kung kaya? Di ba kita ko, example, kung late kita, di ba dire kita ito dahil magbibida-bida dida? Usually kalmaan ni kita ito, tapos observe. Di ba? Pero yung pag-abot niya, pagkita niya kan Jesus, diretso dayon niya nag-plea. Kaya ano daw labog to? Is it because gusto niya maunahan ng iba? Is it because kay may social standing niya? Actually, bugto dire. Kasi later on, madidiscover natin kung what kind of heart may dahiya. Yan dire ito ang reason. Usalan ako nakita nga reason bugto. Ginhimo ito niya because
of his desperation for his dying daughter. Tungodan iya anak. And sometimes, sugadit mga tatay, ano? Di na't nira naisip mga mangyayari, basta himuon nira tanan para tira anak. Di ba? Para sininga ginhimo ni Jairus. And you know what, mga bugto, this is a good quality of a father. From this, we will learn, nga, fathers really are protective. You know what, mga bugto? Kaya ano protective? Being a protective father kasi bugto, bagay naisip talo, kaya ano protective? Wari man niya dito, wari man kastiguan niya anak. You know, sometimes kasi pag sumirngani kita protective, atong na naisip, physical. Pero, protective father goes far beyond just physical defense. Dirila ito about sugad. It involves a lot of aspects like emotional, mental, and even spiritual aspects. Sumirngani kita bugto nga protective. It means being proactive. It means taking personal responsibilities. Asya ito't pagiging protective. Jairus bugto. Jairus physically goes to search for Jesus himself. Kasi you know what? Synagogue leader hiya. Mga synagogue leader, adi nga niya aton passage, may mga messengers ito. Pwede man suguon na lang yan, messenger. Katuwa daw Jesus. Pwede mo may power hiya. May daya position. Pero you know what, bugto? Gintake niya personally and responsibility. Naging proactive ya. Sugad itiya ka-protective an iya anak nga mamamatay na. Di ba? And you know what, bugto? This is one of the good qualities anuhan mga tatay. I know diri tanan, pero mostly an mga tatay, diri na tira mga sarignon at era bubuhaton. Di ba? Automatic na ito era mind nga, yan ang adlaw, may papakaunon ako nga mga anak. Di ba? Ngan maghihimo na tira paraan kung mag-aano hera. And sumiringan kita bugto nga protective, it also means being resourceful. You know what, Jairus bugto, na-realize niya nga, even ang iya yaman, diri kaya buhion ang iya anak. So, namiling iya iba nga source, healing. And, na-realize niya that only Jesus could truly heal his daughter. Jairus sought other source of healing. Nga na siya bugtot mga tatay. Usa ko ito nga na-realize talaga, it mga tatay, mga mapamaraan. Di ba? Ano, mga resourceful talaga ito, Ira. Mamimiling talaga taran mga pamaagi para lang makaprovide. Anak ko na to tatay. Anak ko kasi tatay parang tricycle. Nananumdum ako, na eskwela pa ako. May times ito nga aga nga niya ako nalakat, waray pahiya, igharataga ak nga balon. Kay dire pati yan nagta-tricycle kay nabulig yakan mama pag luto-luto. Haaga. Tapos, pag naaro na nga niya ako balon, kan tatay man lak na aro kay mama, di mat nahatag. Gingkuan. May tail na yan ha. Oh, balitaw. Dire, balon, naka-assign kan tatay. So, dire kan mama. So, dito ko ito na mapamaraan. Buhat ito ni tatay. Mautang laan niya kan mama binta. Mautang laan niya. Sige, kuha lang nila bintahan imo mama. Tapos, malis talaan. Ang tawag man niya kan mama, mamaliwat. Feeling ko magbugto kami. Wow, naribalitaw. Sugaton iya paraan para lang ako matagan. Di ba? Mga good-til to nga butang, pero in general talaga mga bugto. Mga tatay, mapamaraan talaga ito, Yara. Pag nakikita nira anak ko rin nagatas, kailangan na ito nira maghimo paraan. Di ba? Kailangan natin nira mag-side hustle or ano to dida, mangutang. Di ba? Damo talaga ito't era paraan na naiisip dayon kung paano. And bugto, ito hiya, it is being protective. They are protecting their children, their sons and daughters. Nga wari kaunon, di ba? Nga di rin maka-eskwela. That is being protective. So, this time anong pagiging protective? Ayaw yan nato ni butang laha context and physical. So, di rin pagiging protective is, may mag-bully nga ni mo. Ito nga nag-bully mo, ginsikaran dahil na ng tatay dir. Ansa bugto. Usala ito. Ginsikaran. Diba? Usala ito ya bugto. And another bugto. So, meron nga ni kita bugto nga protective. It also means being self-sacrificial. So, mga tatay yan na i-take note in niyo. Ay, kaya dyan nag-take note na, ready to be father. It also means being self-sacrificial. You know what mga bugto, kaya ano ko nayakan? Kasi, maaram ka mo.
Jairus, by publicly bowing to Jesus, ginresk niya an iya life nga ma-expelled from the synagogue. Pwede niya matanggalan ng trabaho. Diba? Pwede mawarahiyan niya social standing. Kasi usayan, mga elite, ganun mga elite at that time, they hate Jesus. Di ba nadirira kan Jesus? So, para ipakita niya publicly nga nagbabawi kan Jesus, rest ito nga iyaging buhat, kaya pwede tiya tanggalan trabaho. Pero bugto, that was Jairus' self-sacrifice. Self-sacrifice ito niya para i-secure niya ang life niya daughter. Ngan bugto di ba siya tatat mga tatay, ihatag nira tanan na aton. Adani nga ni bisan ititimo na lang nira, igahatag pa ito nira era mga anak. Sige di raw ginugutom kaon di daw. Diba? Pero balito nagkaka-ulcer na. Di ba? Kasi they are self-sacrificial talaga ang mga tatay. So, really, our fathers are worth appreciating talaga yan ang adlaw, di ba? Ngandir lang yan ang adlaw everyday. Let's keep doing that to our fathers. Kasi grabe ira sakripisyo nga ginhatag. Grabe ira pagiging protective ba aton. So, to all fathers who are here today, biological father ka man, or lolo or lola ka, nga nagtayo nga father, lola, lolo, lola nga naging father, pwede ka luwat, kaya bakit mo rin na yan, di ba? Or you're a cell leader. Diba, cell leader, tatay-tatay ba yato natin? Tatay, itay, daddy, papa. Bis ka nalano nga mga kuwan. May daddy. Diba? Oh, I just wanted to say na it is part of your calling. Our calling as a cell leader, dear pa, father. It is part of our calling to be a protective father. So, mga tatay nga adi na, it is part of your calling na maging protective ka nga father. Part na ito niya. And, ang mga dear naman father, ayaw ani kong pagdali. Mga sons and daughters, yan ang Father's Day. Do not forget to thank your father for being so protective to you. Grabe pagprotektahin mo ni mo father, he deserves your appreciation. Huwag kang mag-aalang. Diba dati kasi mga pagtati, maalang maalang pagsiring nga, I appreciate you. Baga naman dati, bagang kokorogon. Diba? Or ikaw, dir natin nahihimo, pero bugto yan na, it is my challenge. Huwag kang mag-aalang. Himuha ito bugto. You know what bugto? Adi pa no sa nga amazing about kan Jairus, paano ba niya gin-express ano niya pagiging protective? Ini, all of us, we can do it, all of us. Kung paano ni Jairus gin-express niya pagiging protective. Hiya, daughter, it is through a prayer. It is through a prayer, and it leads to our first point. When God's way is a day, it is an opportunity to pray. Asya to bugtong gimbuhat ni Jairus. Diba? Nasaring iya. When he saw Jesus, he fell at his feet, pleading fervently with him. My little daughter is dying, he said. Please come and lay your hands on her. Heal her so she can live. Bugto, Jairus' arrival, or ang iya pag-abot nga late, caused him to immediately pray. And sometimes, ang bugto aton kinabuhi, kapag ang mga bagay-bagay is put on hold, kapag gini-stop ni Lord, ang mga nangyayari ang buhay, may prayer ka pero gini-stop. Karag mo na mag-graduate pero gini-stop anay. Sometimes, bugto, it means God is inviting us to talk to Him instead of trying to force things to happen on our own. Kasi dani gusto natin kung ano itong gusto, mangyari dayon. Pero sometimes when things are put on hold aton mga kinabuhi, it means God is inviting us to talk with Him. Gusto ni Lord maka-istoryaanin natin niya. And you know what mga bugto? Ang delays ang kinabuhi, dapat gamiton yan natin nga opportunity to pray. Sometimes, di ba, pag may mga delays na i-stress dayon kita, ako bugto, ang last na mga naglabay na mga semana, na-realize ko, nag-aaram ako ng passage, halagin, reveal ni Lord ako na akong mga frustrations and mga delays ang naglabay nga semana. Kaya may da akong parcel nga, may mismatch an information, tapos parang importante ito akong, tapos ginuli.
Kay Anyakan, in 7 to 10 days maabot. So ako, nagkuhan ako, 7th day, naghulat ako. Pagka 8th day, gin-follow up ko na kay wari umabot ang 7th day. Pagkadto ko, 2nd day pa lang nga yan, gindi-deliver na. Tapos, ito kasi nga, nagpadara ako ng parcel. Wari niya ibutang anak number. So, direct natatawagan. Nasa man dito ako ng LBC. Ikapira na po dumulong dito, direct kakilala. Sakit man ini. Oh, tapos parang dito ka, hagi ano ba ito? Kaya kailangan ko ata sa ganito, kaiha ko ito gininulat. Bagad, sometimes talaga, pag may mga delay, it makes us frustrated. Diba? Pero bugto, sometimes it is God's protection na atin. Sometimes, God is just inviting us to pray, anay. Kaya storya daw anay ako. Diba? Kaya ano ka ito nag-order? Diba? Pakakita kasi natin doon, i-check out tayo, check out. Diba? Natin mga ito, ko na yun. Diba? Wala ka pa kayo nag-pray kung pwede mo ito paliton. Lord, pwede ko ba ito paliton? Lord, may barayad ba ako? Diba? Pero check out tayo. At ito, na-return. So, bugto, ang mga delays of life, ayaw kita ka-discourage daw rito. Asya ito na akong realization. Let's make it an opportunity to pray. Kasi you know what mga bugto, ang pag-pray dito kan Lord, it's not just about uttering words. Dito tiyo nga, prayer, it's not just about you talking, Lord, in Jesus' name, Amen. Diba? Dito tiyo, so God, ano ba't prayer bugto? Praying means humbling ourselves before God. So ganito ang konseptuhan prayer. Hijairos bugto. I know mga bugto, we are all aware hanungan, unang panahon, kapag religious leader ka, hantay mira Jesus, more likely, hater ka ni Jesus. Di ba hater ka? And you always appear to be enemy of God, of Jesus. Pero Jairus, sinagog leader man hiya. Pero kay ano diri enemy? Kaya ano gin-answer ni Lord an iya plea? Ano ba niya pagkakaiba? Haiba. Because of His humility. Kaya no wonder bugto, naging gracious si Jesus sa iya. Ginhil talaga niya anak kaya ano? Because an iya humility. Nganungod man talaga ito bugto. In the Bible, naya ka ni Lord, diba? That God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya sometimes magpapakianak ka, Lord, parehas man kami Christian, kaya ano usala unblessed? Bugto, sometimes, it's not because God doesn't want to give you ito nga prayer ni mo. Paras man kamo course. Paras man kamo nakatapos. Nakapasar naman kamo duwa. Kaya nung salan may trabaho, ikaw waray. Bugto, sometimes, it doesn't mean na di rin ni Lord talaga gusto i-bless ka. But sometimes, it's just a call for you to pray. Ngan, i-search ani mo heart. Bangin may pride pa nga ada. Kasi, ungod talaga ito. There's really no blessing kapag waray humility. Kapag may pride ang mga kasing-kasing. And you know what mga bugto? Didn't hiliwat Jairus na iba. Kasi ang mga religious leaders, diri-tira na ika-experience ang mga miracles ni Jesus. Ngantong ni Jairus, iba hiya inawi nga may humility hiya. Na ibaliwat hiya when it comes to experience. Hiya ang synagogue leader nga naka-experience ang mga miracle ni Jesus. Amen? Ikaw, bugto, gusto mo ba maiba ka? Gusto mo ba maiban imo life? Kakaiba hiya iba? Bugto, keep that humility in your heart. Kay dida ka ni Lord i-bless. Keep that humility. I-search natin mga kasing-kasing. Bangin you are too proud of what you have become. Bangin you are too proud of what you get. Bangin mas proud ka imo achievements, han mga narating, bahin mas proud ka kay cum laude ka, bahin mas proud ka kay sugarin na mayamang ka. Bugto, it's time to lay it all down before God. And allow God nga hiyalaan mag-shower ha imon blessing na gusto niya ihataga imo. Amen? So talk to God. Pray. Make it an opportunity to pray. Bugto, praying means acknowledging that Jesus is sovereign in your life, not your own. Ito prayer bugto. When I say it's an opportunity to pray, I am saying na it is acknowledging God, His sovereignty in your life. Gina-acknowledge mo nga, lower ka, higher He Lord imo. That's what I mean
about prayer, Didi, hining a point. It means surrendering to the will of God and leaning not on your own understanding. Di ba? Kumanlot ito ni Lord aton. You know what mga bugto? Sometimes, para i-protect kita ni Lord han mga harm that we could get from the things right away. Ito nga, may da kasi mga harm ang mga butang nga gusto natin makuha dayon. May mga harm ito ya. Para protektahan kita dida ni Lord, ginaalaw talaga niya ang delay. So kapag may mga delays kita, it's time to reflect. Ba? It's time to ponder kung ano ba ang kan Lord gusto mangyari. You know what mga bugto? Just a short story, ano. Maybe na-share ko naman ni iyo nga, 12 years ago, I desired that my family would come to know the Lord. And God gave me the answer after 12 years. Hakon mama 10 years, anakon mga kabugtuan 12 years. Ngan, ito nga delay bugto. Imagine, kaya iheto doro sobra to dekada. Pero maram ako nga, diri lang akong may suga dito nga struggle. Ani bangin sobra na, no? Pero, sometime in my life, na-consider ko na ito nga delay liwat. Nga, Lord, posible pa ba ini? Parang possible pa ba? Especially, ang mga nakikita mo, may nakadidiyo sa nga bugto, bagat, Lord, bakit di na ni masip kayo niya yung mga ginini mo, bagat ipaiba naman, di ba? May mga sagat kita ito. Pag nakafocus lang kita natin mga nakikitaan. But, you know what mga bugto, this is the reality. Ito nga delay, it taught me to be more prayerful about their salvation. The more that God was delaying it, the more na I was put into a place nga magpipray good talaga ako. Lord, habang di pa yung nangyayari, this is the only thing that I can do. To pray good. To pray and pray. Only then I realized mga bugto, that God really not intended it nga i-delay. Di talaga sugad iton kan Lord main intention. It is just His way. Pero di talaga niya intention. He intended to make it happen so that I become more prayerful di dahaiya. And sometimes, so ganito bugto aton life, sometimes, ang way ni Lord to answer your prayer is through a delay. And it's not because asya to niya intention, but because may intention ni Lord haimo. Haimo kasing-kasing, nga ikaw ang mabago, nga mas maging prayerful ka, di dahaiya. And you know what, bugto? In the middle of the delay, learn to always pray. Because the more you pray, the more God reveals the way. Asyainin na akong bugto na realize, the more that I prayed, the more that the Lord reveals to me the direction. The more na nagiging clear akong mag-aano ako. The more nga naging klaro akong kung paano ko i-win, ano na magiging strategy. Gin-reveal ni Lord ako na you need to consider this because this is the kind of person they are. Siyempre, iba-iba man ito aton atake, di ba? Pag nag-win kita, depende ang tao na gin-win natin. So, di na ni Lord gin-reveal tanan. Ano na akong magiging strategy? Ano ba dapat na akong ihimuon? Ito nga tanan. Gin-reveal ito ni Lord akon while I was on the point of surrendering to the Lord in prayer. Kaya bugto, ayaw ka mo kawaray paglaom. Kung may mga delays ka mo ay your life yan na, keep on praying. Kasi while you are praying, God will continue to reveal you the way to fulfill ito nga imo ginpipray di kan Lord. Bugto, why is prayer important? Ngan an aton point yan na, di ba, is kapag if God's way is a delay, it is an opportunity to pray. Kaya ano opportunity, bugto? Kaya ano opportunity it pag-pray? Di ba, sumirgani kita opportunity? Parang, it is something nga diri tanan, di ba? Makaka-experience, di ba? So, amo manggod talaga. Kita na may mga Jesus sa aton kinabuhi na may mga God. It is really an opportunity kasi kita latom nakakahimo. And what does it mean to be on that kind of opportunity? Kaya ano opportunity ang mag-pray, bugto? Because a prayer can unlock a desire. Kapag may desire ka, bugtay mo kasing-kasing, ang prayer kaya ito niyag unlock. Ito nga desire. So, let me illustrate this one, ano. Mag-fail nga ni. Gola ito ya. Sige, tawagon ko, Hijosh na la, Hijosh. Pati Jer.
Sige, illustrate ko lang niya, no? That a prayer can unlock a desire. Tapos, ang magkukuan, Genesis. Kaya din nahihapran. Sige, i-request ko yung JR pati hikuan ni Kuya Josh. Kaya gagapos ko. Diba dito? Bugto, no pressure la. Sabi pressure na ako. Sige. Sa bugto, may nakita yan na i-illustrate ko lang niya how a prayer can unlock a desire. So, may nakita di koan, roof puzzle or roof untying of the roof, di ba? And, an aton mga desire aton life, it's like parang trying to untie. Hini. Kung paano natin inihira mabubulag. Okay? Kung ano natin nira mabubulag. May mga desire kita, maybe it is mawinan mo family, maybe it is makapasar ka board, or makabiling ka na ara sa wahon, makatapos ka na pag-eskwela, makabiling ka na stable job, di ba? So, bagan suga din hiya. Antaying this, maybe ito ni mo pangarap. Antaying this, ano. Wala akong magigawal ba? Pamati ko ako niya natihigton. Sige, so i-request ko Janine. Sige, atras ka mo. Atras ka mo. So, Janine, makawala ko timer. Tatagang ko Janine in 1 minute para mag-pray. Ano balitaw? Para mamalandong. Ay, nato na akong timer. Okay. Tatagang ko Janine 1 minute to try. Diba? Siguro nato ni Janine asyeto may dahiya prayer. Magin ano to ni mo prayer nin? Magin nurse? Ano to? Magin school nurse. Magin teacher. Siguro natin, mag-pray na Janine magin teacher. Lord, unta mapasar na ako ang kuan. Board exam, biskan first year pala ako. Nabalitaw. Sige, tatagang ko Janine 1 minute para i-try nga. I-antay niya ito, yung mabulag niya ito na yung mga kuya. Sige nin, go. No pressure. Ako lang na pressure. Dere. Kuan la talaga. Yung pahag na lang niya. Hello. Ayaw, dere mo laga, waray mga malusot nga mga ulo. Kaya bagan mahikog. Sige la, gora la. Sige. Handa, pero ng time. Okay, sige din. Yan na, kay grabe na. Pwede ka magpabulig anyone in this room. Okay, sige daw. Hinani mo na pipisil. Sige nga, Rani. Ay, Kuya Clark ko, noy, Kuya Clark. Sige. Sige, yan na kay Duwan na hira. 30 seconds na lang, kaya ang time naglalakad. Gingkuan. Hay na akong timer. Di naman ako marang timer. Okay, sige. 30 seconds starts now.
Hala, inubo. Okay. Okay. Aw. Okay, balikan lang niya. Okay. As, okay, time's up na. Okay, thank you, Nin. Thank you, Kuya Clark. Sige. Balik lang natin ibalik. Ako na yan na nape-pressure. Paano ba ito niragin mo? Nakikita ko itong video. Bugto, it was a delay. Uy, try ko ba yan ni kayo ng aga? Nag-work ba yan? Hello mga online viewers. Anay. Anay, balik anay. Okay. Ma-fail nga ni kita. Ora kita yan na. Point number 1. Yung berik-berik kasi kanina. Okay. Otro, balik. Okay. Hindi naliwatin ko. Kolba naliwat ako. Ginanad to nira kanina. Ginster nga to niya. Sige, Josh. Ano ya? Ginsugad. Ina daw lang yung video. Send ko na lang group chat. Tapos unlink ibubutang tayo YouTube comment section. One minute na labog to. Usa na lang. Kanina successful mong kami ito ni Josh. Pero gimpapiyong ko kasi ya para deriya maarab. Ang siya to na akong mali. And daw? Okay, atro. Sugadani ka mo. Sugad. Okay, sugad. Tapos? Kaya ni naton, bugto. About bayadili na topic yan ah. Anay ha, bugto. 1 minute left. Okay. Nasiring didi, ini ko. Iya ka didi. Igsusugad. Tapos, ini ya. Hagrin ko kasi kinsusulod kanina. Yeah! Oh, di ba? Thank you guys. Kamu na lang pag-antay. Hagrin ko kasi sinulod kanina. Dapat tablo. Okay, you know what, bugto? Ansya na to ang delay. So, kanina bugto, ano? Hidjanin. Yung tagang ko hiya time para ig-antay. Diba? Tapos,
Nayakan ako iya, you can nayakan ako iya nga, you can ask anyone, di ba, in this room, para bumuli ka iya. And you know what, sometimes bugto aton life, nangyayari talaga ito na, sometimes, nakato kitahan hantaw, nga dirian siya aton dapat dinaaskan bulig. Di ba? So nakunya ka na iya anyone in this room. Pero waray ni Janin kaisip, dumao pa ak. Di ba? Maupay nala na hero. Kaya kung waray, nin ayo pagdaop. Dari balitaw, di ba? Waray niya kaisip, dumao pa ak. Nga akuan maaram kung paano ito himuon. Di ba? Dito yan nagmilingan iba. So sometimes bugto suga dito aton life. The very reason na may mga delays kita because God wanted to talk to us. Kasi yan maaram paano. Pero di rin natin ginihimo. Instead na magpe-pray kita, nagdadalilugod kita. Ako na di na takihimuon kay wari man di ka nabu. Di ba? Diri kita nadaop kan Lord. So ako bugto dira ko Lord. Pero kanina, hanaton illustration, if there is may the right person para daopan ni Janine, it was me. Kaya ako an maaram kung paano. Biskan na Korean ako. At least, di ba? At least na ibulag. Di ba? So, sugar ito bugto aton life. Bugto, an prayer, it can unlock a desire. Kasi kapag nagpe-pray kita, He Lord at gindadaopan. Ngan He Lord na nagahatag aton hanway kung paano. Di ba? Paras kanina, kung dumapi dyan na akon, mag-iihala kami, pero maa-unlock at nga desire. Amen? So, bugto, when God's way is a delay, make it an opportunity to pray. Ampo good. Amen? Ampo ay good. Ani kadua naton nga point, bugto. When God's way is a delay, it is an opportunity to stay. Liwat. Grabe mga pinagdadaanan na ako mga brothers and sisters. Adi na bugto, asya na hilabang apart. Ngan, diri ko na nibabasahon kasi diri man iniyad ang details sini, diri man nato nagdidig deeper. Pero, iniya nga second point naton. Adin niya story, bleeding woman. So, this is what's amazing bugto about Jairus, Kay, didahan nagpray kan Lord, ginupdan na hiya ni Lord. Jesus went with him and all the people followed, crowding around him. Pero, may ada umiksena. Amo na itoan? The bleeding woman for 12 years. Umiksena, oh. Actually, in nga passage, kalalaban niya pero ka-page. Ay, dua. Umiksay na nga istorya. So in other words, bugto, imagine na niyo Jairus ang anak ti patay na. Di ba? Naglalakat na kung tahira, tigda may umiksay na nga babayi, nga bleeding for 12 years, nag-stop pera Jesus, kay gindil ni Jesus itong nga babayi. So imagine na ang agony ni Jairus, Lord, sure na, ikaw kumanin, tatipati na ako nauna. Di ba? Parang sa ganito nga mindset ba? Pero bugto, grabe. This is what's amazing about Jairus. Kay, while the crowd was already cheering itong a woman, hanya miracle, Jairus, he stayed calm. Nagstay laya, nakadalaya. Biskan maaram yang ni anak tipatay na. Nakadalagya piya. Nagstand niya in his agonizing silence. Though silent laya, pero maaram kita nga nag-agonize na iyang Lord. Ito ba nga bagan naabot-abot. Yung dali, parang naka-experience na kami. Ito kami skulan, tigda nagsakit yung tiyan. Kasunta mo, kasakay na ako. Bagan, ba, may hosto ka na. Bagat, Lord, bagan mo rin na hini ngayon na patay na to. Lord, pwede ako naman, okay naman ito yan. Di ba, bagan? Pero grabe niya pag-stay. An oras naglalakat para niya dying daughter. Dying na good. Pero bugto, it was not put on a record. Mr. Chair. It was not put on record nga iya anak. Nga Jairus nag-complain. Yes. Waray di na record nga nag-complain niya. Diba? Waray record na din cut off niya Jesus. Waray record na nag-walk ya bitterly.
Lord, kaiha mo man, ako na una, makadinala ako, ayaw nala ito. Di ba dahil sagat kita ito? Ayaw nala ito, pasag din na, ako nala. Kaya makakuha man itong mga batasan. Di ba, may sagat ito? Pero waraya mag-walk bitterly. Bugto, grabe ang heart ni Jairus talaga. Waray niya i-compare, ang timeline niya 12-year-old nga anak. Hito nga 12-year bleeding nga babae. Waray niya i-compare niya timeline. And sometimes bugto, asinin common nga test ha mga tao. Even na aton na akon. Asinin common nga test na aton. Timeline. Timeline comparison. Nakikita nga rin natin ang ibang tao nga, paras man lang ka mo, ka-level man ka mo, nakagraduate ka mo, same year and all. Pero nakikitaan man nila, sugad na rin ni. Nag-i-struggle kita. Di ba? Pero Jairus waray. Waray nga niya magyakang kan Jesus nga. Sana all. Waray magyakan dito kan babae nga. Sana all healed na lugod. Kaya ko adi, baga, ano na kita ini. Di ba waray sa meron, okay na lugod. Di ba? Jairus stayed. Waray matempt lumakat. Grabe niya patience. And you know what mga bugto? Ini nga iya pag-stay despite a great reason to live. May demanda akong na rason para mag-live na lahiya, di ba? Pero bugto, ito nga iya pag-stay despite the reason to live led his daughter to live. Di ba? Instead na bumaya hiya, ito nga iya pag-stay, biskan may rason niya bumaya, ang siya ito nagbuhin iya anak. And from this bugto, anon aton makikita niya characteristic kan Jairus as usa nga father. Nga makakarelate kita aton mga fathers. Fathers are persistent. Grabe tira persistence, ano? Grabe ang persistence bugto ni Jairus. Pwede dog umiwas na laya. Kaya urgent good talaga iya need. Di ba kita, danay, pag sample te palit ka labulong. Tapos kalalabang pilay ni nga butika. Dito na lang ako kaluyo kay anak ko ang bagon kuan na to, mamatay na to. Di ba na akong pasyente? Pero bugto grabe si Jairus bugto. Grabe niya persistence. Ngaran urgent ang iya need. Ngaran may gindil anay nga iba. Nagstay talaga iya. Kaya bugto aton, kung may mga times man nga gindidil ni Lord anay, gina-answer ni Lord anay in prayer ang iba, tapos ano mo dere pa. Stay la kita ni dakan Lord. Ay no bugto makuri ito hiya. Kaya sometimes bangin sa miring nila kita, ay no daw la, diri na daw la ako. Diri na daw la ako magte-take board exam. Diri na daw la ako magkukuhan, magtatrabaho, di makini na-hire. Ayaw God. Hinaw. Ikuan man, ayaw God. Dere balitaw. This must be so challenging para ha aton bugto. Labi na kita mabaguton gud kita danay, di ba? Pero bugto, grabe ang pagpadayon ni Jairus. You know what mga bugto it mga tatay? Diri talaga tira basta-basta na soko. Yung mga seal leader, diri tira basta-basta na soko. Yung mga biological father, diri tira basta-basta na soko. In fact, biskan may mga ginaabat na ito hira, anaton mga tatay ano. Magtatrabaho laghap talaga ito hira. Ako I get to hear young people nga. Anira mga papa, may mga sakit na pero nag-uumalagihap. Yan, makakakita-kita katbalugan, mga parang tricycle. Mga senior citizen nan iba, di ba? Pero, pidal lagihap. Ngaran nagpaparaso. Nagko-construction lagyapan iba. Ano ba naman, para maka-eskwela ka? Nagpapangungutang. Di ba? Para lang makuang ka. Sige lang kayo, makatapos ka nga ni, makakaraos kita. Grabe era persistence. Ano ba? Nagtitiis magtrabaho abroad. Gintitiis ni Ran Mingaw. Para lang makasuporta era pamilya. Grabe ito nga persistence bugto. Hanaton mga tatay. Kaya bugto ikaw, if nare-realize mo ito yan, nakita mo ito nga sugad ito ni mo father, ni mo tatay biological, ani mo spiritual father. Bugto, i-appreciate ni mo papa. Kaya it's really never easy to provide para your family, para ni mo pag-eskwela. Ayaw palampas sa bugto ini nga Father's Day nga diri man la naton mayakan. Haira nga na-appreciate naton era. Diri man la dira mabatian ti ka nga imo nga na-appreciate mo era. Biskan pa ito nimo stepfather la. Kung amo na iton tumayo nga naging papa imo, ig-appreciate ya bugto.
Kasi damo nangyari in imo life nga tungod da iya. Naging magaanan nimo buhay tungod da iya. Ginhimo niya tanan para imo. Kasi you know what mga bugtuan mga tatay, diri na talaga tira napahalata. Pero kapag mabatian ni rati ka nga era mga anak na na-appreciate han era mga effort, grabe ito nga reward para ha era. You know what mga bugtuan, just a short story ano. Anak kong tatay, ti kuan na hiya, ti patay na hiya. I mean, mamatay na ba hiya? Pagkan malay mo pinamatay ti patay. Amin ibugtuan usa nga butang nga gin-desire ko good nga mahimo ko ha iya. Karego mo kasi maram na ako that time. Parang may dan ako feels na. Basta may that time nga naglalakad kami ni tatay pagpa-check up. Tapos ito nga moment, kuha na to ya, Jesus reigns to. Parang may gin-speak healer da ako na kalsada. Nga, in few months from now, parang ani mong papa mawawara na. So I already know. From that time on, kinuha na talaga ako nag-inisip paano ko, ano kay himuon, pag maabot na yung mga time, gina-ready ko akong sarili. It was God actually who made me ready to it. Tapos, usa itong abutang nga ginhimo ko talaga. Nga, gusto ko, before tatay mawara, mabatian niya akon kung gaano ako ka-proud na iya, nga tatay ko iya. Kasi di ito nangyayari amon pamilya. And I know, biskan ha iyo, ada feeling ko. Tapos siya na ito, intentionally ko talaga ito ginhimo. Nakadaya iya, bedridden iya, lumakati mama asawang, ginkadto ko talaga iya. Grabe na akong paghinaka na iya nga, tay, suga din eh. Pasalamat ako iya, tay, salamat kay biskan parag tricycle kala, naka-squeal ako, gintaguyod mo kami, kadadaw. Siyam gadlaw dug kami. Tapos, sa ko, grabe naktatay, grabe nga pagpinidal, para siyam nga anak. Nagpinasalamat talaga ako iya. Tapos maram ka mabugto, in my whole life, first time ko nakita na akong tatay nga nagtatangis. Nagtatangis siya. Nagtatangis siya Doro because of what I was expressing. Natay, biskan parang tricycle ka la, nag-e-effort ka mag-provide pamasahe, adlaw-adlaw, ginahatag mo talaga ako. Tapos mga times mo, naghihimo ka talaga paraan para lang ako magkamay-ada. So, pero ako bugto, syempre, ako ba nagtitinangis? Dawa kami, nagtitinangis kami. Tapos, grabe nga yan ito bugto. Natatouch nga yan itong mga tatay, di rilera nag-i-express. Nagtinangis siya. Tapos, asya na to, kahumang ko pag ginakan, nagyakan liwatiya. Nga nag-express liwatiya ako na, proud ako imo, suga din eh, suga dito. Tapos dito niya naghatagan niya mga bilin akon. Suga din eh, ay pagpabayi mo mama, imo bugto, ay pagpabayi, suga dito. Kasi he knows liwat na, mawawara na hiya. After 2 weeks at nga mga pangyayari, nawara na talaga hiya. Ngan, for the first time akon life, ni tatay never to na-attend akon mga recognition. First time ko nabati at ikang liwat ak tatay, nga proud niya akon. Nasermaniya ako na, maram ka, pag malaki ko kunin ko ng mga parihakan lapos. Nasa ringiya. Kay, paras kasi kami, Victor, nasa ringiya, napaproud ako imo kay, biskan ko na mawawara ako, may ada ko na mabibilin, ibibilin ko na akong ngaran, pero ikaw ko no, nakatapos, sugad-sugad din eh. Kasi iinakan. Grabe ito bugto, it mga tatay, kulang lateran niyo unahan. Pero deserve talaga ito ni Ramabatian. Kaya bugto din na nawarahi tatay, I was so at peace. Waray ako regrets. As in, totally even na nabalitaan ko nga waray na hiya. Waray na ako magtinangis, waray. Ang last ko na lang nga tangis, ang ginlulubong na hiya. Pero ito nga moment nga nakuhan ko nga, waray na ako magtangis. Kasi I was so at peace na that time. Kasi nayakan ko tanan. Bugto, adin akong gusto yak no na iyo. Di rin naton kailangan hulton, nga naton mga kag-anak, tipatay na, hirani na nirakwan, before naton ipa-feel, or at least mabatian man lang nira, nga na-appreciate ra naton. Ayaw naton paghulta ito nga mga moment. Habang may time pa bugto, let's do it now. Himuon na ito naton yan na, kasi deserve ito nira. I know, nga ang culture, ang balay, they're expressive, di ba? Pero bugto, we are called to be different. What if? Challenge ourselves yan na, maging different ka, biskan yan na lang ang Father's Day. Ilayon na lang ni Mama, kanan last May. Mama na lang ang Papa. Kasi deserve ito ni Bugto. You know what, Bugto? When God's way is a delay, it is an opportunity to stay. Kaya ano, Bugto? Why is it important? Why is staying important? Una, Bugto, it is in the staying that God will show you more miracles. Habang nag-stay ka kan Lord, mas damo ni mo di-discover about God.
Mas damo ni makikita nga mga miracles. Kasi you know what mga bugto, this is the fact. Hanaton passage. When Jairus stayed, he gets to witness the miracle God had performed to the bleeding woman. Diba? Kaya kung umiwas dayo ni Jairus, di rin niya mawi-witness ang miracle na ginhimo ni Lord ito nga bleeding woman. Kaya naman ito importante. Kasi bugto, ito nga iya pagka-witness ito nga miracle and bleeding woman, it build up his faith. Ngan ito nga iya faith, kailangan ito niya para healing han iya anak. So the more that we get to see miracles, transformation na aton mga bugto, nabibuild up ito na aton faith. Di ba natatapnan kita? Halay ko, cell group leader na. Ako lot, mag-cell group leader na. Di ba? Nakaka-build up. So, kung may mga delihain mo life, ayaw na yung pag-iwas, ayaw pagsuko. Hulat, stay, wait. Kasi the more you wait in the Lord, the more that God will show you han mga butang nga mag-build upon imo faith. He will show you miracles. This is true mga bugtano. The more that we stay with Jesus, the more that we get to see miracles in our lives. And the reason bugto, sometimes sa aton kinabuhi nga waray ka nakikita nga mga miracles. Sometimes waray ka nakikita nga breakthrough ay mo kinabuhi. Waray ka nakikita nga transformation is because you don't stay with Jesus. Di ba? Sometimes amo talaga itong reason. Sometimes aadala kita kay may kailangan kita. Pero pag di na ka ni Lord ginahatag ang kailangan, naiwas na kita. Di na kita nagjo-journal, di na kita na-sit with Jesus, di na kita nagpe-pray. Okay, waray man naghatag ni Lord. Bugto, biskan diri gahatag stay ko kan Lord. Kasi may purpose ito dida. It is in the staying that God will build up your faith. Man kailangan ito naton. You know what bugto, Jairus, nagstay hiya. He witnessed a miracle. And ito nga i-experience, nag-build ito. Han iya faith. Enough para answer ni Lord an iya plea. Han iya anak. Bugto, the healing of the bleeding woman made Jairus believe more that healing his daughter is never impossible. Kaya through this passage, marirealize natin that God wants us to wrong spelling wrong. God wants us to value more. Value lang ito. Pakuha na daw, pa-edit. To value more our being with His side than any blessing that His hands provide. Awa siya na ba? God wants us to value. Value la, di ba? English teacher. Oh. Oh, wrong spelling, wrong lagi. Oh, God wants us to value. Yan na picture. Ge-edit anay. Masari ko, baka wrong spelling man nga picture. Oh, God wants us to value more our being with His side than any blessing that His hands provide. Gusto lagi ni Lord bugto. Ada ka lagi hap. I don't know kung may experience kami to dani ngayon mga tatay. Pag may ginaaraw nga ni kita tay tagad daw ako 20. Dani pag didinungguton ka anay, dire kaniya tatagan dahin kay marami taga ka nga niya dayon madalagang ka dahin kay mapalit kan something ay gusto paliton. Sometimes pinaka-istoryahan ka anay kasi gusto ni ran imo presence. So God lot ito ni Lord. Sometimes gusto ni Lord an imo presence talaga anay before an imo kailangan na iya. Kaya bugto stay. When Jairus chose to stay with Jesus despite the delay, di na niya na-witness ang blessing. Kaya bugto, if you are facing delay sa imo kinabuhi right now, stay with Jesus. Learn to wait. Singa ni mo sapit, bugto, learn to wait. Ayaw paglakat kunhain ang presence ni Lord. Kasi you know what mga bugto? There is blessing in staying. Ayaw paglakat. Walang aalis. Alam mo, naalis na. Walang aalis, diba? Ayaw paglakat. Singa bugto na yung masabit bugto, ayaw paglakat. Nasinga ba? Lakat ko no, lakat. Sige, ayaw lakat. Malakat nga yan. You know what mga bugto? November of last year, nakato kami Manila, October to November to parang mga last week. Nakato kami Manila with the SFCA family. And it was that time nga, na-delay ang amon flight. Except ka natin Jessa. Kaya natin Jessa kasi kwan, perfect iya life. Naribalita. Iba kasi niya airplane. Kanya private. Wow! Dari iba niya sakyan. So,
Kami, Air Asia kasi kami adto, tapos na-delay ang amon flight. Dapat November 3 mauli na kami. Siya ba to? November 3. Tapos ang amon flight was moved to kaagahon na November 5. Siyempre bugto dira to easy amon. Kay delayed flight at that time means another gastos. It means another leave. Kay parang may trabaho na tuan sa ganito 5. May bagyo kasi adto. Pero ngayon bugto, do inconvenient an amon na feel kasi nga nakatuno sa nakaupod. Hala, delayed na aton flight. Ano man mabalik ka mo ayo Airbnb. Oh, di rin agad mo kuno, wala na kami babayad. Ori na talaga itong mga kwarta kasi sige pag kinalaag. Sila din nangangad to, pamasahilat dara. Laban, basta maka-picture. Nakakanta ko natagig, nakakanta din. Pero pasahil na talaga itong dara laban na. So, na-delay na amon flight. Pero mugto, when we thought it was another gastos, we thought it was another leave at trabaho. Ngayon, it was God's way to let us stay. Kasi, anong nangyari bugto, nagkamay ada opportunity ang church, magstay an amon Balaya Cavite. And you know what mga bugto, just a year before ito nangyari, grabe ko ito nga prayer. Kay tungod dito pag-outing namon han primary leaders nga to Eastern Summer. Umagi kami kanda Ate Jessa, nag-breakfast kami dito, tapos pag-uli namon, nag-dinner kami kanda Ate Aika. Nakitaan ko, ginpipray ni Ate Silin ang balay. So, tika nga ito, nagkamay daw ako doon, sir, nga, Lord. Unta, kay that time, mama, dere pati Christian. Pero mga pera nila kabulan, magiging Christian na niya. Ako, nasaring ako ito, Lord, mag-birthday nga niya ako, dito ko good igihilled balay. Kaya gusto ko, ipiprayan namong balay. So, siya na to, prayer ko talaga ito. Pero wala ito nangyari, kaya ito na, bagat birthday ko, kasal ni Ate Apple, tapos may da kami event sa Summer College, bagat wala pangyari. Pero praise God, adi naman ni mama. So, prayer ko talaga ito nga, Lord, anak ko mga bugto, paano daw ito? Maging posible ba ito? And God answered that prayer. Ito, because of the delay. Gin-answer niya ito nga prayer. Kasi ang nangyari dito bugto, duman, siya yung mga person. Ang nangyari dito bugto, my family, they get to see, they get to observe han mga behavior, how they talk, anira mga life. Na-observe talaga nira, maram ka mo kung kaya nabugto. There were time nga, pag nakato ko kalayo na balik, kaya naman balik dito Cavite, parang duduwa. So, nao ko hini, dito lani ko maturog ausay, kami la talaga nagstay dito. Nasaring man akong bugto. Yeah, grabe, no? Parang mga ano sila, no? At ko na ako man, professional na talaga. To, parang, magamal ako ng mga simple. Parang, biskan warira ginhimo, nabiblessed ba hira? Nabiblessed tiran, ang karokaya ka, ng mga kung paano magkuhan. At ko na nga akong gindulong. Grabe, no? Parang ang babait nila, parang masagat tiran ginakan. Sa mga bugtohan, grabe talaga nangyari. Ito nga pag-stay, it was not just a delayed flight. Grabe ito nga blessing. Ngan, bugto dito gin-answer ni Lord. Kasi before kami magkalakat, gin-pray ito na balay. Gin-pray ito nga balay, nakata na ako mga kabugtuan. Gin-pray nga, grabe na akong kasing-kasing bugto. Yun yun mga bugto, just in a moment, nagkagawas na ito inihira dito, kaya tilakat na kami pabalik. Anakon mga ate nabilin, so, ano nirayakan akon? So, kuhan kita, idayon ta ko ng Bible study ko, biskan online na la. Hira ito nagyaka na ako, biskan ko no online na la ko. Pag nakita kasi ni Ran live, yun at mga bugto ako, this is my testimony as well. May mga papakian na kasi ito dani ko, paano namin na akong family and all. Usa talaga nga kuhan, open your house, mga bugto. Kasi habalay, pamati ko, karadamo ng mga churchmate natin nga nakakadto na habalay. Ano mong balay, biskan marurumok na hiya. Bagat pa sa nalang harigi, bagat nasugad na ito. Pero grabe bugto, grabe iya pag-welcome it tao. And usa ito nga way that my mom get to see. Sugod nga yan inira mag-behave. Parang sugod nga yan inira magkurukayakan. Kaya bugto kung may mga times na may makadto iyo, welcome them. Maybe that could be a way. Ito ba nga, iba naman ang ma-witness. Hikita kasi aton family, gidaan na kita may image. Biskan ka pa maging Christian, may image ka na daan, ikaw, biya ka. Diba? Ito nga mo ko, nagpapanggap ka la. Pero pag iba nga tao, tas damo na, diba? Asya doon, mas nagiging reliable para haira kapag damor nga damo. Diba pag tayo statistics, pag damor nga damo nag-respond, mas reliable iya, diba? Quantitative. Kasi pag-abaga maletot kuan, parang ikaw, may nagyakan na mo, nga kahuhusay mo, pero usala. Matuod ka ba dayon? Dere, diba? Pero kung 131, oh, di ba? Ani ka 130 to, magyaya kang palamasin ka na, stop. Dari malitaw. I mean, the point is, the more na damo,
Di ba? Damo na mas reliable. So pag makita nga damo aprihas, sugad talaga nira. I will come to church. Masugad to ni mo kuhan. Dari balitaw. Sugad talaga ito. Usa ito bugto na strategy. So kung may makatuyo pa, bisita, go. Para, ani mo family, makita nira nga sugad kami to diri la ikaw. Usa ito nga nakasave era. And amazing bugto. The delay was part of God's way to fulfill an akong long time prayer kan Lord. Nga na akong family makakilala dida kan Lord. And you know what mga bugto? Akong family yan na may na kami Bible study pero may consistent more than 2 months. Oh, more than 2 months. Waray ko nakakuha ng picture kay. Online lang kami Google Meet. Every 1 hour na uutod. Okay, magsisinda ko link otro ha. 5 seconds na lang guys. Oh, dado master ko to. Hay nako nun link, waray pa man. Tapos amazing bugto kayo niya akong mga pamilya. Grabe lalata nila mga seeking. Pati mga kapitbahay gin-invite. May dato one time, nag-send ako link. Nauna pang kapitbahay pagsulod. Nasa rin mo na ako, hala, anak ko lugod mga kabugtuan, maray pa din eh. Kasi ako din ka kumuha, link kaya ikaw nauna. Kaya mga kapitbahay, tapos may dato ako naman ko nag-chat-chat. Bakit? Pwede ba i-invite ko yung kaibigan ko? Gusto daw umatin ng Bible study. Makuhino na sangkay, pero nan edad. Niya edad, grade 8 pala daya, niya gin-invite, parang 19 years old na. Kadag ko naman yung sangkay. Tapos as in mga bugto mga kapitbahay na attend. May nanay, may da naman mga kakuan nila, may nangangattend. Tapos adi bugto, pinaka-amazing talaga. When I prayed to the Lord, nga Lord, manta makakilala na akong family mo. Nag-pray lang ako nga, makakilala. Ana ako, biskandiin Lord nga church, basta maka-church sira dito. Pero bugto, grabe more than pang ginhatag ni Lord. Kasi nga akong mga bugto, nakabiling na era church dito. Kabiling na. Tapos ang era church dito bugto, sa atin na church, Hansi CF. So, anong nangyari bugto? Nagkamay-ada na era cell group pa era church. So, nagsimba kasi kami doon, nagsisimba era. Tapos, may na kami kuwan meeting kada Thursday man ako, cell group na ito, amo na ito. Yeah. Tapos, asin bugto, send nera ako, nagsisell group na era. Grabe bugto, nasa ako, Lord, anak ko lang ni prayer, basta Christian church makasimbalara. Pero para tagan mo pa yan cell group, nga same man set up paamon cell group, this is already something, Lord. Parang, I couldn't ask for more talaga. Anak ko nala prayer nga magpadayon talaga era, hanera mga walk dito kan, Lord. Imagine bugto, it was all because of that delay. Kasi, may dapayeton kung kaya nasugad. Aurora na delay la. Kan Lord gada to plano deri. Ang next point pa ugaring. Kung kaya Kaya bugto, an opportunity to stay means an opportunity to be blessed. You know what bugto, kaya ko nayayakan nga, it was because of that delay nga akong family na saved. Because third point. When God's way is a delay, it is an opportunity to obey. So di na bugto yung nangyari ito, nagkamay-ada, kuha na akong heart fire. Nga pag-uli ko good, nga duhakat balogan, isi-set up ko yung nga amon online Bible study. Parang dito ako nakuha nga, it is an opportunity to obey. Obey na good. Himuon ko na good. Pero mga bugto pag-uli ko, wari ko dayong kahimo. Wari ko talaga dayong kahimo. Honestly, parang nag-iya nga ni, parang kay nahimo kuya, I think after encounter na. Parang suga dito. So kaiyaan nga bulan nga, diri kami nagkaka-arrange schedule, hand timing and all. Pero bugto, God has put fire akong kasing-kasing to obey. Kasi kapag may ada ngayon mga delay sa aton mga kinabuhi bugto, dirito yung nga parang wari kalahimuon. Hito nga mga delay sa aton life, may dahil Lord mga command na igahatagain mo. And that is your opportunity to obey. Kaya obeying God means expressing our love for God. So opportunity talaga ito. Kasi diri tanan has opportunity mag-express ang love kan Lord. Hikita la ito. So, anon mga gin-command ni Lord dida iya, di ba? Nasa ring dida, may da kumada nga mga messenger. Nagyakan niya, waray na, patay na. Ani mo anak. So, waray na point of troubling the teacher. Ayaw na yung pag-istorbo, waray naman. Pero na Jesus, don't be afraid. Have faith. That was the command to obey. Bugto, in this passage, it shows that obedience to Jesus' voice is also one thing that unlocks miracle. Diba? Ang natin obedience, nag-unlock latiya,
hand miracle. Amoy na first time nga si Jesus nagyakan hini nga aton passage. Diba? And it was a command. So need ko na naton obedience. Jesus gave a direct command, not step-by-step plan. Nga, okay, Jairus. Yan na, human na kita. Makadto kita yan nakuha na. So, ganun nga oras, makadto kita. War there step-by-step. Nagyakan laya. Have faith. Diba? Don't be afraid. War niya latagin plano. And sometimes, suga dito aton life. Diri talaga, kita pa daw. Damo atong plano. Diba? Dapat ini, sugad na ako ini. Ini, himong ko ini. Pero Lord, usalat ya gusto. Mag-obey lang kita iya. And that is very true. Na-journal ko ito one time na ang pag-delight kan Lord, di ba? Has Psalms bad to. Nangalimot lang akong verse. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Just simple delighting in the Lord. Kina ito ya bugto para mangyarin mga desires nimo. Hikita damo atong plano. Kamang ko din magdodoktoral ako. Kamang ko din magkukuha ako. Tapos na-stress ka na kay di rin nangyayari nimo mga plano. Bugto, just delight yourself in the Lord. Sometimes mapakiano ka, kaya mga kuya, grabe man nira, successful man nira. Bugto, it's not because they are good. Diri tiya tungod kay mga dati talaga ra or ano. Kitaon naton bangin nag-delight good la talaga tira kan Lord. That's why gimbe blessed tira ni Lord. So gaditon. And let's do the same ha aton mga kinabuhi. When the delay brought death, verse 35, and the world, it seems like the crowd or the world nagre-represent nagyaya ka na raw, oray na, sugad ini. May iba nga boses nga nababatian. The world thinks delay means the end. Hindi. Kumbaga, kung ako ay Jairus, may isip ko, pag yakanan messenger, oray na, end na. Sometimes, sugad itong kalibutan. Pero bugto, no. Jesus, He looked at Jairus, demanded obedience in the dark. Diba? Nag-command He Lord, obedience kan Jairus. And because Jairus obeyed to keep walking with Jesus despite the mga nangyayari, naka-witness siya in another day, another life extension, haiya, daughter. So ano natin marirealize dito about Father Bugto? Okay? Pare ko kabutang. Fathers are poised. Ano? Mga fathers, they are poised. Anong poised? Dere poison na, poised. Diba? Ito ba nga parang kalma ba? Parang team kalma. Ito nga parang ano ba? Ito ba gan kuan hera, unbothered, parang siga dito. Biskan ano mga nangyayari? Kuan hera, postura lahera. Di ba siga dito mga papa? Tala di din ha church. Karogan ng mga father dito, mga team kalma, pastor kalma, Kuya Ricky, Kuya Jude, diba? Kuya Jeff magiging father naman natin eh. Diba? Mga kalma, Kuya Jeff, dere ako sure. Dere ba ito, Kuya Jeff? Grabe, kalmado ng mga tao, diba? Ito nga biskan damo nangyayari, kalma. Pero sugad malatat mga tatay, diba? Masyak ka nim tatay, maringa sa iyo balay. Diba? Ano yung mga lalaban? Dere ka sugat at mga tatay, diba? Kumbaga, hiretot usually mga neutralizer it, kamaya kanit at nanay. Di ba? Bali nga ni, pag iniisgang ka nim nanay, nakakaaway niya nim tatay. Di ba? Team kalmat mga kwan, poised talaga mga father. Grabe, pero it doesn't mean the absence of problems. Pero ginihimo ito nila para aton na mga anak, pamilya, di ba? So, ang siya to bugto, Jairus was a prominent leader. Di ba? Pero, grabe, bugto, gin-maintain niya, aniya spiritual voice. Spiritual poise. Gin-refuse niya an public opinion. May nagyakon niya patay na kalma lang ako. Diba? Grabe niya poise. It is the ability to remain dignified and structurally sound. Diba? Under immense pressure. Ito parang biskan grabing pressure, kalma kala. And you know what, bugto? Ani mo tatay? Ani mo papa? So ganito ya. Gipipili niya maging kalma in the midst of inconvenience. Biskan na nung ududog, waray na ka maging kakaon, pero ni mo tatay, kalma la, di ba? Namimiling laparaan, so ganito, di rin magiging ako na, maninalot kita maging kakaon, so di rin. Mas ang nanay pan sugad, di ba? Sugad talaga ito mga father, they are poised. Bugto, the obedience of Jairus saved the life of his daughter.
And I remember bugto an story. Hanusa nga babae, a 12-year-old nga babae. Naka-schedule niya flight to UK. Tikang hiya India. Nakag-check-in na hiya online. Ngan, may naka-assign na nga seat number ha iya. On her travel to airport, grabe niya pinagdaanan, traffic and all. Basta grabe. To the point nga, pag gato niya airport, late na iya 10 minutes handboarding. So nakiusap iya, pakuha na pagod ako naman ang last, naka-check-in naman ako. Wala talaga iya to gote. So, na-frustrate iya. Wala iya ibang choice kundi i-obey. Ito nga gustuhan mga staff dito nga, no na. Dire ka na pwede humabol. So, na-frustrate iya, dire maram, paano re-refundan iya bayad and all. Pero you know what mga bugto? Just few seconds after naglupad itong aeroplano, nag-crash an airplane. And, di dahiya bugto, na-save an iya life. Do hiya, wala hiya ibang choice but to obey. Hanya ka ng stuff. Pero sometimes talaga bugto aton life, because of our obedience, di da masisave an aton kinabuhi. Because of aton obedience di da kan Lord. She stayed and her life was saved. So bugto, stay if you want your life to be saved. Nganhino tiya bugto nga babae. Sino tiya? Hibumi. Oh. Siya tiya bugto. Nangyari to last year la. June 12 Independence Day. 'Di ba an Air India nga bumoto, nga usalan na save. So, usaon tahiya nga mamamatay liwat kay niya seat number ani mga kauropod mga patay. Pero bugto, sugad leto kung gaano gin si save kita naton obedience. Do hiya wariya choice. 'Di ba? Maupi kay nag-obey wariya magpumiglas ba. No, makanto ako. Sige sakay basi ka may upod. 'Di ba? Pero wari kasi a choice. So kita same gap ito aton bugto. Hijairo sugad gap ito niya. Nag-obey hiya. It was an opportunity for him to obey. Pero you know what mga bugto? Your obedience in the Lord will save not just your life, but even the lives of the people around you. Kaya bugto ako, I really salute you all because I know that you keep on trying your best just to obey the Lord. Amen. Praise God. Praise God. May the Lord continue to sustain us pag obey ha iya, di ba? Para i-save niyan aton, di rin aton life, but even the lives of the people around us. Aton mga family, aton mga classmates, antanan yung mga tao around us. Bugto, when God's way is a delay, kung na siya ang pamaagi ni Lord to answer ni mo prayer, always remember all those things. Always remember that it is an opportunity to pray, it is an opportunity to stay, and it is an opportunity to obey. Bugto, today, before we end, someone who is a father who will also give his testimony about how a delay he once experienced in his life led him to obey God more. Let's welcome Kuya Ricky. Oh. Praise God, mga bugto. Grabe na lang itong voice. So, I'm here to testify kung gaano ka-upay, Lord, ha, akong kinabuhi, no? Kung gaano ka-upay, Lord, hamon family. So, I want to testify nga before I met the nakon wife yan na, iyo ate Erica, no? So, yun. Kikilig tayo. So, before I met my wife, no, I was alone. Tapos, grabe makulbang man niya yan ito, testimony. So, I was alone in that season, no. So, ang tawag ko is the most down low season ha akong kinabuhi. Ito niya time. Nga, I was receiving rejection, no. I was receiving judgment, tapos failure to failure. Ito nga time before kami magkilala ni Erica. Ngayon, ito nga time, grabe na lang akong pag-cling nga dakan Lord. Tapos,
itong mga rejection, mga siguro na-encounter, na-experience sa naton mga kabugtuan yan, nag-graduate pala, no? Tapos diri ka maarong kung makain ka. So yun, I thought na pag-engineer na ako, goods na ako. No, I thought pag-engineer na ako, mayaman. Diri nga yan. So it's a prank nga yan niya. So, growing up kasi, syempre, pobre man lang kami. So, ito na ako ng expectation na siguro, pag maka-graduate ako, makapasar ako ng board exam, yun, magiging okay. Pero diri nga yan hiya. So, yun, grabe talaga ang delay na na-experience ko before. Waray ako stable job. Diri ko kaya palito na nakon mga needs. No, as lalaki, may daghihapon kami needs. Tas diri ko ito hiya kaya paliton. Mga basic needs. Not to mention, no, diri ko nagme-mention, pero nagme-mention ko na la, I was suffering anxiety and depression that time. No, pero diri ako diagnosed. So self-diagnose lang yan. So kaya na-experience ko talaga every time na mag-face ako in crowd like this. No, grabe ito't akong turog. Turog ako. Tas may mga nights nga diri talaga ako ito nangangaturog. And then pandemic happened, no. Ini nga time, i-testify ko iyo, Christian na ako, naka-receive na ako han salvation. Tikang ka Lord. So imagine, engineer ka na, by profession, you are unemployed. So mabugat talaga iya. Tapos na-experience namon, ako namon, no, nga, mga boss. So ako na-experience ko nga, usa ko nga work, no, kuan, baga kami yan, mga boy ngadtohan ito nga, pandemic kasi. So yun, engineer ka, licensed by profession, pero danay, pag tawagon kayo mo boss, wari ka pa nakachinilas ka or wari ka chinilas. Dadalagang ka pag Brit Gate, so dito. Tapos ako na to sweldo is 3,000. So yun. So grabe na leya. So another pressure, mga kabugtuan, is I am already in my 30s that time. So grabe na lang pressure. So alone, depressed, maupay na lang, I am so much blessed by God na may da ako mga kabugtuan, no? Nga nagbulig talaga hakon. Boss Jude niya ni Boss Noel. So grabe talaga ito nga naging blessing hakon kinabuhi. So, ayun. So unemployed ako, nasa ring ako akong kalugaringon niya. Diri na ako mag-aasawa. So yun, diri ako mag-aasawa kay diri ko nga ni kaya i-take care da akong sarili. How much more it akon magiging asawa? How much more magkaanak kami? Tapos paano kung kambal or triplets? So yun, di ba? So yun, dati kagagaling ko mga bugtong mag-overthink. So negative thinker ako, tas dati ako mag-overthink that time. So of course, 2017 kasi naging Christian na ako. So may na ako mga few godly principles nga na hakon walk nga dakan Lord nga na re-receive. So pero miskan suga dito, in reality, it was so heavy hakon kalugaringon, no? So truly, may ada talaga blessing in waiting, no? Waiting actually God's hand in rebuilding na akon kinabuhi from hadtong akon past nya daya na. No, I was planted. No, hikita, we are planted. Hansid, hakasisid man anay. No, we are planted. Yan Lord, may dangayan niya ginbubuhat behind the scenes. No, di rin natin minsan nakikita, pero may dangayan ni Lord yung bubuhat. Especially akon life. No, He was so faithful, miskan dira ako faithful nga dahay at the time. He was there protecting me nga yan. No, hakon walk nga dahan Lord. Protecting me mga wrong things like opportunities, no, mga opportunities nga naabot. May dadto opportunity nga mag-abroad ako. Pero diri hiya makakabulig ako nuwak nga dakan Lord. So gin-reject ko hiya. So yun, mga wrong things like relationship, etc. No? May da talaga ito mga butang na sugad, mga bugto. So He was preparing me for the right time, no? Until ito nga seed niya nakadakit ang darkness, nag-broke na yan,
nag-sprout na hiya, no? There is a powerful and beautiful blessing in waiting, especially if honors God, no, how you waiting. So 13 years ako to share la, no. 13 years ako nga waray magjojowa na. So ang pinaka-last ko nga naging jojowa, so waray na ako mag-isip ito. Nag-focus ako. 13 years waray ako ito nga sumulod ito nga relationship until na-meet ko anakon wife yana. No? So I think more than pa nga ni 13 years nga dahan sumulod ako itong relationship. Till naging kami. So 13 years mga bugto, it's really mabugat, no? Pero looking back, I realized that God's timing is never late. No, God's timing is never late talaga. And His wisdom is never wrong, mga bugto. Wisdom ni Lord, di rin nagsasala. Nasa rin talaga ako ito nga, kung mag-uyab man ako, kay may mga times nga niya, di ba? Pag nakatulog kang gabi, nausa ka na. Paisip ka man ito, di ba? Mapaisip ka. Tapos nasa rin ako, di rin ako magpupursuhin babae kung waray ako plano pakasalan niya. No, di rin ako magjojowa kung waray ako plano nga. So yun. So looking back na-realize ko nga grabe faithfulness ni Lord. And that season, kundi I was alone, no? Kundi it was a beautiful preparation niya yan na ginihimo ni Lord. And pinaka-maupay nga yan is may adahi Lord ginbubuhat which is molding me and molding my character. Is strengthening my faith niya dahaya and preparing me for good works, mga bugto. So may da kasi kita paghihimuon ha kingdom ni Lord. So yun, may plano nga yan ni Lord, no? Tapos ang usa nga plano ni Lord is an maturity. Kasi kung sumulod kita hito dayon without diri pa nga kita mature enough or to receive ito nga blessing nga igahatag ni Lord. Diri siya magiging blessing, no? Pag diri kita ready. Diri kita prepared. Bangin may mga kinaiya kasi kami. Ako wife nga ni iyo Ate Erica. Kung diri kami prepared, kung diri kami mature enough, bayan nagiinaway kami permi. No, bayan nagiinaway kami nga dayan na ngayon, bayan nagbulag na kami waray na mag-iha. No? So nasa ring ni Lord ako na mabutan time nga, Rick, it's not good for a man to be alone. Nasa ring ni Lord, Rick, it's not good nga alone ka. Rick, it's not good na mag-isolate ka. Rick, it's not good nga ada kalay mo kwarto di ka nagawas. Rick, it's not good na grabe naman na imo pagiging introvert. So nasa ring ni Lord, tatagang ko ikaw in helper. So ito nga helper mga bugto. We are totally different may da kami different personality talaga, no? Makikita niyo yung Ate Erica bagayat sanguine niya kuan. No? So grabe hi Lord mag-work, no? Grabe hi Lord mag-work. Kung ano an imo need, no? Ikaw as lalaki yan na. Kung ano imo need talaga, if you're patient enough, igahatag talaga ito ni Lord para kay mo. In Genesis 2:18 nasa ring, I will make a suitable helper. Tapos mga bugto, na-learn ko nga, ito nga yan yung helper, naging si ring ha Genesis, and meaning ito niya is Ezer. No? Ezer. So ito nga Ezer, nga word niya Ezer, and siya ito ang gingamit nga helper, nga word, nga kundi gindi-describe ang character ni Lord. Imagine mo kauupay nga babae ka, nga yan. Kay gin-relate ka, gin-compare ka, hausa nga character na may adahi Lord, which is a helper. Ngayon na mo gyapon ang ginyaya ka ni David. No? Grabe. So amen, Ezer, di ba? So grabe ito nga purpose na ginhatag ayo ni Lord. Ngahin usahiya nga way para mag lift up han usa nga man or lalaki ayo family. So Ezer mga bugto, diri lahiya sinisiri nga secondary, di ba? So may nga ni helper ubos ka. Diri nga yan bugto. So may nga ni nga helper diri lahiya nga ikaduwa ka la or ubos ka or you are the weak one. Diri bugto.
So, ikaw nga yan, or ginsisaring na nga si Kandari ka, or surugoong ka, bugto diri surugoon it iuway. No? So, yun. An Ezer nga yan, and it means you're a vital ally. No? You are a vital ally, you're a protector, gihapon, and a strong counterpart. So, diri nga yan hiya, bugto, ubos, kundi you're a strong counterpart, gihapon. Especially, ha mga lalaki. Ganhan mga times bugto nga waray ako courage. No, gusto ko maging bato na la didto ligid diri la asihon. So waray ako courage, waray ako confidence sa akon sarili. Hi Erica ang naging encouragement ha akon. No? Iyo ate Erica and always na nagre-remind ha akon kung ano ang purpose ni Lord ha akon, kung ano kung ano ako nga dakan Lord. Ngayon kung paano encourage. Imagine mo, hadlo ko na ko mag-speak, mag-work, na anxious ako always, pero grabe ang prayer ni Erica Hakon. Hiyaan akon prayer warrior talaga, mga bugto. Ngayon, speak blessing, speak life over your husband, speak life over hiti mo tatay, no? As lalaki, kay babae na tuod ako, you are close nga dakan Lord. Mas close ka mo ni Lord, yung mga kababayan ang close ni Lord. Haiyo. So, yun. Praise God. Ayan. So, just like Jairus, umabot ang time nga, Jairus, nag-wait hiya, no? Nag-wait hiya nga dakan Lord. He remained faithful no matter what the circumstance na share ni iyo, Kuya Vic kanina. Even ang people, nasa ring ay ayaw na, waray na sense para pakatuon mo pa hi Jesus, hi Lord. Patay na ni mo anak. Pero naging still, no? Naging when he Jairus in wait, patient hiya, naging patient hiya in waiting. Ngadto kan Lord. Ngayon because of that, na-share ni Kuya Victor nga na-realize ko liwat, because ito nga nagstay hiya nga dakan Lord, naka-experience hiya han miracle which is di ba an nahil and bleeding woman. So na-experience ito niya, naging patient hiya, hiya waiting. So, dapat maging sugad niya yan luwat kita ito mga bugto. So, truly, God is God of perfect timing. So, and especially yan ang marriage naging build ni Lord, nagbunga, no? Nagkaanak kami. Ngayon, Ray is really gintatawag ko hiya may healing gihapon. O sa hiya naging gamit ni Lord. Tapos, mga bugto, it fueled me, no? Unmotivated me right now to obey God. Biskan nga grabe na akong kulba, tikang pakulok gabi. No, mag-obey nga dakan Lord. Ngayon to deny my feelings nga dire ako makadiya na, no. So yun. It motivated me nga mga to do, no, hangin ko command ni Lord ha akon for how many years na. No, it really motivated me to do. Nga ito nga something I hadn't been able to do for a long time, which is mga bugto, and to do something for the kingdom ni Lord. No? And ito nga, to do something, yan nga generation. Di ba? Kasi mga bugto, pag magkaanak ka na, iba nga yan pag na-experience mo. Iba ang knowledge la, iba pag na-experience mo na. Ikita nga mga tatay, mga kabugtuan, ang aton passion and purpose is a good future nga dat aton mga anak. Gihapon. Di ba? As leader ka, gusto mong good future hay mo, self-members gihapon. It is actually may passion kita to help the next generation. Kasi mga bugto, diri ko na imagine right now nga madako nangalimutan yara na ni anak. So madako Ray, no? Madako Ray nga napapalibutan han mga diri maupay nga mga ungodly, no? Mga spoiled na generation, mga entitled, no? Diri maupay nga Ray, Levi, Isaac, Janjan, no? And Genesis and mga babies nga di. An iya magiging sphere of influence pag hira naman, no? Tapos nakita hira naman na naadi. Anira magiging sphere of influence iton yung mga magiging leaders nera
Di ba? Magiging boss nera. Tapos, ungodly. So, bagahan, nagkakamay adaya burden ha akon gihapon as a father. No, kailangan niya yan naton mga bugto. Let's win souls for Christ. Mag-make disciple haya na nga generation. Kay, di ba natin kalala? Yan na nga niya itong generation, how much more ha next generation na. So, grabe ito. So, mga bugto, ha mga singles naman, no? Ha mga diri patatay nga diyan na may other blessing in waiting. Diri lang material things, pero an spiritual blessing na may day Lord. Ngayon, ansya ito gyapon na ako na-receive na dakang Lord. So, make sure, mga bugto, nga may ada ka mo, Ezer. Ezer nga tikang kan Lord. No? Dapat may da ka mo, Ezer. Nga, ito nga Ezer nga gin-prepare ni Lord para kay iyo. No, ayoko, ay kita wag inapura. So, nasa rin hi David, Psalms 27, ini nga Psalms 27 gin, I think na-create niya or nasuratin niya nga diri hada ha comfortable haya castle yung kundi nagflee hiya. So nasa ring Psalms 27, I will see the good of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. No, grabe talaga yun. So looking back mga bugto, and how the Lord had brought me, no, from unemployed, depressed engineer in my 30s to blessed, no, blessed husband niya and a father. I can boldly testify mga bugto nga God's delays, no, are never God's denial. It wasn't a punishment nga yan for me, mga bugto, but a protection. Kaya prepare nga yan ako ni Lord that time, no, kung maglulok back ako. His goodness gave me a strong ally, which is si iyo Ate Erica yan, no, and a beautiful nga purpose may ada, and ako magiging children. Damo na akong children. Damo na akong children ni iyo Ate Erica. And a future worth fighting for. So, saglit mga bugto, kung nagugulan ka na, pag inulat, no, do not lose heart. God is working behind the scenes. Just pray, just stay, and just obey. Because the Lord will see goodness, and the Lord will see the goodness in the land of the living. So, kung naikarasawa ka na bugto, kung naikarasawa ka na, sige la, hulat-hulat la kay maabot yapon. To God be all the glory and highest and praises, and adoration belongs to God. Amen. Praise God. Thank you, Kuya Ricky. Grabe talaga natin life ni Kuya Ricky kay parang before pa yan may asawa. Wala pa yan makaasawa. Nakita ko na Kuya Ricky before Didi. Parang at that time, parang simbalat ni Kuya Ricky, di ba? Pero grabe ito nga waiting nga gin indoor. Ginhatag ni Lord iyan right person. After that, dito ko talaga nakita nga grabe kang Kuya Ricky. Pag-serve kan Lord, pag-speak, ang mga post-encounter, pag-cell group, di ba? So, ungod talaga ito bugto, there's really blessing in waiting. Ano? Amen. That's really the message. So, praise God mga bugto. Let's all stand. Let us pray mga bugto as we end. Let's pray mga kabugtuan. Let's end this message with a prayer. Lord, thank you so much, oh God, for today, Lord. Salamat ang iyong mga revelations sa amon. God, this is really a privilege to hear your word, oh God. Yan ang mga kaorason, oh God. Thank you, Lord, for revealing to us, Lord God, that there is really blessing, Lord God. Han mga delays nga nangyayari amon, Lord. Some are which, Lord. Ito ang mga delays, amon ngayon magsisave amon. The mga delays, Lord God, is what will save our lives, oh God. Is your protection, oh God. And this is an opportunity, Lord God, na mas mag-grow naman mga faith di dahi mo. Mag-mature kami di dahi mo, oh God.
Lord, another thing also that we would like to thank you, O God, is thank you for revealing to us, Lord God, mga qualities, Lord, to appreciate para namon mga tatay, Lord, yan ang Father's Day. Lord, today, diri namon nahayaan nga ini nga word, diri ya, Lord, maghatag in impact ka amon. We will try our best, Lord God, to reach out, Lord God, ang mga tao around us, especially, Lord, ang amon Papa, Lord God, while today, Lord, celebrates Father's Day, O God. Lord, increase mo namon mga faith, tagi kami courage, O God. Let us not be afraid, O God. And we want to do this, Lord, all for the glory of your name. Salamat, Ginoo, ani mo pagkamaupay amon. Thank you, Lord God, for always reminding us, Lord, for reminding us today, Lord God, that the delays, Lord God, is sometimes imo talaga ito way, Lord God, to answer, Lord, our prayers, O God. And Lord, when your way, Lord God, is a delay, it is an opportunity to pray, to stay, Lord God, and to obey your word, O God, ang mga kinabuhi. Lord, salamat. Hamong pangulian na, Lord God. Balonon namon, Lord God, everything that we have learned, everything, Lord God, na din-convict mo ang mga kasing-kasing to do, Lord God. And Lord, let your word, Lord God, maitanong mo ang mga kasing-kasing magtubo, magbunga, O God, all for the glory of your name. God, use us, Lord. Use us, Lord God, for the expansion of your kingdom. Use us, Lord God, na may mga tao na makakilala tungkol sa mga kinabuhi, O God. Lord, make us faithful, Lord God, as we wait, Lord God, hanamon mga prayers, ang mga desires, Lord, ang mga kasing-kasing, O God. Salamat, Ginoo. We glorify you, Lord. We honor you, our hearts, Lord God. Punong-puno yan na, Lord God, and spiritual blessings, Lord God, because of your word, Lord. We love you, Lord. We honor you. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. We praise you, our Father. Thank you, Lord, for the message we received today. We will end this service with a heart full of gratitude and thanksgiving in knowing the truth that we have a Father who loves us. Lord, thank you for all the blessings, oh God. Come in church, bugto. Pasalamatan tahi, Lord. Idayawon tahiya, simbahon tahiya. Pagka maupay niya aton mga kinabuhi. Let us end this service as we sing this song. Our Father is so beautiful. He is so powerful. He is worthy of our praises and adoration. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you for the message that gives us hope. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your continuous guidance, oh God. Hallelujah. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love
You reign on high, O God. You are worthy of our praises. You are highly exalted. You are victorious, O Lord. Hallelujah. Let us declare this, mga bugto, over our lives, over our families, aton workplace, and all areas sa aton life. Thank you, Jesus. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast and shame and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are rose to life again. You have no rival. Yes, we declare this. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. And you have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. The name of Jesus. This is the name that we worship. The name of Jesus. Only will bow down. Only will declare. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mga bukto, I want you to declare this. If you have fear, if you are struggling over everything, may mga kahadlok kitang inaabot, let us declare that our God is the only one who reigns, is worthy, and aton reverence. So wala kitang ay kahadlok. He has no rival, He has no equal, mga bukto, over our nation, over our family. Yes, Jesus. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. And you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom.
the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Your name is so powerful. It brings healing. It brings miracle. It restores. It revives. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Hallelujah. The name of Jesus. We speak Jesus, Lord. Speak Jesus in our lives, in all areas of our lives, oh God. Lord, thank you. You are worthy of praise, God. Lord, we are so privileged to have this opportunity to know you, to be called by you, to be called your daughters and sons, oh God. And it is our desire and joy to call you our Father. Thank you, Lord, for being a perfect Father to us, for loving us, for pursuing us. A love that protects, a love that is persistent, a love that stays. Lord, your message deeply gives us hope, Lord God, that no matter what happens, even in the delays or in every season, Lord God, it is our opportunity to pray, to stay, and to obey you, Lord God, regardless of. Lord Jesus, it is our message for the week. Ano man ang pagdadaanin ng week, Lord God, we have this motivation to keep doing what is right, to keep seeking you, to keep obeying you, Lord God, even when in among circumstance, dili pa parehasan ang mga kabugtuan, even when there's still unanswered prayers, Lord God, may you find our hearts still grateful, contented, Lord God, and joyfully serving you with surrendered and committed heart, Lord God. Lord, may you bless those who are still in the waiting season. May you bless and fill them with your presence, those who are still in the delays. Lord God, may we all see the beautiful purpose of the waiting, oh God. And may we all learn a lesson through the waiting, Father. Lord, the students, the singles, and everyone, Father. Lord God, thank you because in you, Lord God, all things are possible. In you, all things will work together for the good of those who love God and are called according to your purpose, oh Lord. So God, we will go home with hope. We will face our life, the same battle, the same circumstance, but this time, may know nga kaupod ka naman, Lord God. So Lord, may you bless the students, amon mga tatay, amon mga nanay, Lord God, nga diyan na, the family that we represent to, the workplace that we represent to, Lord God, and amon mga ministry and cell group. Lord, empower every cell leader. Lord, make every cell group vibrant and growing and multiplying, oh God. And we pray for our families, Lord, nga ma-invite namon ha Bible study, or a cell group, or a mga gathering, Lord God, na ikaw ang pinag-uusapan. We pray, Lord, that you will bless all fathers this day and the days onward, Lord God, especially may mga trabaho, ang nag-tricycle, and mga construction workers, and mga laborers, Lord God, those fathers who tirelessly work to provide for their family, Lord. Bless them, Jesus Christ. And even the fathers who are displaced, Lord God, Lord, i-bless mo here, Lord God.
They may be silent, but you know everything. Another kasing-kasing, the battles they refuse to talk about, Lord God. And the pressure of being a father. Lord, empower them, fill them with your love, with your presence. So our pastor, Lord God, who stand as our spiritual father, Lord God, fill him with your love, with wisdom and joy in doing your will, Father God. And may that vision that you put into his heart, Lord God, come to reality hining at Church Jesus. Lord God, may you bless our tithes and offerings, Lord God. Salamat nga because of the tithes and offerings na mo na-accomplish at church. Ang mga ministries tagapadayon nga napupunduhan, ang mga gatherings na pupunduhan, Lord God. So Lord, may you bless everyone, those who faithfully give their tithes and offering, whether big or small, Lord God. What matters is na nakikitaan mo ang mga kasing-kasing. Lord, bless them 1,000-fold, oh God. Thank you, Jesus. Lord, may you unite this church, may you bless this church, use this church, oh God, and multiply in at church, Lord God. Nga ikaw lang may maya, ikaw lang mag-glorify, ikaw lang makilala. This church will make your name known. Hallelujah. We praise you, God. Come on, church. Palakpakan natin ang pinakataas, pinaka-the best, kapagdayaw at pagpalakpakan natin buhay ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Please be seated, mga bukto. Hallelujah. God is so good. Amen? Amen. So, for our further announcements, and adi po anaton YouTube channel, pag gusto niyo makita ng mga previous nga mga preaching, of course, aton SFSA Facebook page, kay Alpha mga bugto. Then, padayon po natin midweek service every Wednesday. Friday, it's ka-active natin mga KL fans. Then, Bible study with Pastor. As of now, we have 2 Bible studies na po mga bugto. So, may mga balay-balay nga willing mag-open. Isiring la po niyo kan Pastor, mga. At least, sa kasi mama na mga duhala adat kaya natin i-accommodate. Andi rin na makakadto pa ka din nala ka mo at church. And of course, our Sunday celebration and children's ministry every Sunday. Then, later this afternoon po mga bugto, may dakita, SOL, and then post-encounter. So, we encourage mga nag-attend ng G12 encounter nga i-continue niyo your journey through post-encounter nga to pa SOL. So, that's all for today, and I